一，请观赏的对面虚空有导师释迦世尊，世尊两旁是持世还有文殊等八大水佛舍围绕。在他们的下方，请观赏最主要的修心教授是智他幻。智他幻出自于吉天菩萨的入行论，因此我们观赏吉天菩萨。吉天菩萨的四周是龙树和无着等26庄严，或是17大班智达等印度的传承祖师围绕。在他们的下方，请观赏中科巴大师父子三尊，在他们的四周有一切藏传还有汉传的传承祖师围绕。在他们的下方，请观赏尊者，尊者的四周是一切和我们具法缘的上师围绕。请观赏，他们都是真正的佛，他们能够成佛的原因，就是因为修学了成佛的方便。灭地及道地，因此我们的正皈依就是法宝、灭地和道地。心绪之中具备灭地和道地功德的不特伽罗，无论是声闻圣者、缘觉圣者，或是大乘圣者，都是我们皈依的主伴。在了解三宝之后，我们就自成了皈依三宝。而且无论发生任何事情，都不要忘记和三宝说起白。我们皈依的目的不是为了自己今生以及来世的安乐，也不是为了仅仅能够获得解脱，我们是为了一切有情都能够承办佛果位，然后为此而皈依。这个1912。嗯，
多修是那说，对的，说的观修完皈依之后，接下来观修发心。发心就是升起为利有情愿成佛的菩提心。我们最主要是要去思维，为什么我要发起菩提心？这可以从5个部分来做思维。第一个，为什么我要承办一切有情的安乐？这又可以从3个角度来做思考。第一个，因为轮回无始的缘故，所以一切有情在过去世都曾经当过我的母亲。在当我母亲的时候，就如同今世母亲一般，放弃一切的生财受用，照顾呵护着我们。所以由此对一切有情升起念恩以及报恩的心。报恩最好的方式就是承办一切有情的安乐。第二个理由，因为我是希求离苦得乐，我并不想要生老病死以及三苦的痛苦。一切有情和我一样，也是希求离苦得乐，所以为此我要承办一切有情的安乐。第三个理由就是，我们所有的苦乐都要关待他人，为了使自己以及他人都能够获得就近的利乐，所以为此我要承办一切有情的安乐。第二个部分是为，虽然我想要承办一切有情的安乐，但是我是否具备这样子的能力？然后会发现说，我只有能力呢帮助少数，或者是暂时去帮助有情之外呢，我并没有能力就近利益安乐一切有情。因为要具备这样子的能力呢，需要了解他们的根器、圣洁及希愿。第三个部分是为谁才具备这样子的功德？那唯有二质量圆满的佛陀才具备这样子的功德，因为佛陀二障已断，而且圆满一切的断正功德，所以能够如实了知一切有情的根器、圣洁及希愿。第四个部分是为，既然只有佛才具备这样子的功德，那我是否能够成佛呢？那我能够成佛最主要理由，就是因为心智性光明足够这些课程。我们要断除心智上的垢壤，唯有透过通达空性的智慧。要有通达空性的智慧断除恶障，一定要依靠着菩提心。所以为此我要发起菩提心。第五个部分是为我如何正修菩提心，就是在我一天26时中，一切的行住坐卧乃至一呼一吸之间所无忌的这些行为，我都祈愿一切有情速速成办佛位，一切有情从现在开始累积成佛的因。我从现在开始要速速成办佛位，我从现在开始要累积成佛的因，请做如是思维。
拉索，对呢，东巴尼公巴的送乱。接下来我们思维空性。我们首先思维，当我遇到无法忍受的痛苦，或是无法治愈的疾病的时候，那这些呢都是关带着我过去的业。除此之外呢，我还有一切有情呢，都是关带着我们的施设处运体以及支分而有。还有一切的乐意，还有不乐意境，我们在显现的时候都显现为自性成立。也因为有显现自性成立的缘故呢，所以会产生自性成立的执着。那因为有了自性成立的我执着，自性成立的我执之后呢，所以由此而对乐意境升起贪心，不乐意境升起嗔心。但是，一切的乐意还有不乐意境呢，从唯识中的角度来看，就是观待心的习气醒觉；从中观中的角度来看，就是观待人能全身以及分别心安立而有。所以，当我们了解这个道理的时候呢，对于乐意还有不乐意境呢，自性成立的执着就会减轻。当自性成立的，其实自性成立的我执减少的时候呢，那由此执着而升起的贪嗔自然就能够减少。所以呢，我们可以了解到呢，一切法呢虽然是名言有，但是没有不关待任何因缘、施设处、之分、心的习气醒觉、声音以及心而安立的境智方成立。所以诸法唯由分别心所安立。拉索，安德呢东巴送的。接下来我们受持菩萨戒，如同刚才观修皈依一般，我们观想我们的前面虚空有我们的具恩根本上师以及一切的诸佛菩萨，祈请他们能够倾听我、意念我，如同过去往昔诸如来发起菩提心，修学菩萨行。今天为了利益一切有情的缘故，我要在你的跟前来发起菩提心，修学菩萨行。那第三遍念到一如次第能修学的时候呢，观想我们心绪当中升起清净圆满的菩萨戒，也就是获得戒体的心。拉玛叫我世界呢，上师诸佛及佛子，打了公巴者的时候，祈请哀悯意念我，这让我一点写给，如其往昔诸如来，就图你给我的，从于升起菩提心，真就三百拉巴了，菩提萨埵诸学处，他人心那巴的，如是次第善安住，大家做了判断的，如是为利有情故，真就什么给给些，愿我一发菩提心，
就三百拉巴拉，如其所学诸学处，人不行多拉不来去。亦如次第能修学。那么叫我时间呢？上师诸佛及佛子，阿拉公婆这都说，祈请哀悯意念我，这种问题的解决，如昔往昔诸如来，就图你给吧当，从于升起菩提心，就三百拉巴拉，菩提萨埵诸学处，在他人心内不得，如是次第上安住，大讲多了判断度，如是为利有情故，像就三年给给些，愿我一发菩提心，就三百拉巴拉，如其所学诸学处，人不行多拉不来去。亦如次第能修学。那么叫我时间呢？上师诸佛及佛子，阿拉公婆这都说，祈请哀悯意念我，这种问题的解决，如其往昔诸如来，就图你给吧当，从于升起菩提心，就三百拉巴拉，菩提萨埵诸学处，在他人心内不得，如是次第上安住，大讲多了判断度，如是为利有情故，像就三年给给些，愿我一发菩提心，像就三百拉巴拉。如其所学诸学处，人不行多拉不来去。亦如次第能修学。那说他的解的是哪了？接下来的寄颂呢，我们视为到，因为我今天能够观修皈依发心，视为空性，受持菩萨戒，所以在我心绪当中种下一个殊胜的习气。也因为有了这个殊胜的习气，所以在我今生的后半生，或者是来生中的某一世，我可能因为直遇到大圣的善知识，或是对于菩萨行、听闻、意念、行持，以此作为因缘，让我心绪当中未升起的菩提心升起，以升起的菩提心能够不断的增长。由此而发欢喜及随喜的心。在念诵最后一个偈颂的时候，是为也因为我受持了菩萨戒的缘故，所以我的所行要服顺于菩萨律仪，也就是尽我的身不去伤害任何一个有情，尽我的语不去讲述他人的过错，尽我的意呢不去观察他人的过失。总之，尽我身语意的能力去利益一切的有情，尽我身语意的能力，不要去伤害任何一个有情。那因为受持菩萨戒。受戒之后呢，也难免会有违犯的时候。那我们在违犯的时候呢，就自诚的忏悔，忏悔之后立下一个不再造作的防护心。顶天大师这位语，今我此生不虚度，你是不来我头？今我善来人中生，给你上界的说的，今我生于如来家，上界谁说他就懂？成为如来亲长子。他能打给进来讲，无论如何，我至今人都准备来涨的，当勤负荷此家业，原本准备热的了，勿令所行有玷污，要不没有得点强。于此无垢尊贵种。归生是归佛，归法，归僧，
归向是归佛，归法，归僧。归向是归佛，归法，归僧。诸佛正法显身三宝尊，从今直至菩提永归依。我以所修说法诸资粮，为利有情故愿大觉成。诸佛正法显身三宝尊，从今直至菩提永归依。我以所修说法诸资粮，为利有情故愿大觉成。诸佛正法显身三宝尊，从今直至菩提永归依。我以所修说法诸资粮，为利有情故愿大觉成。笑死！呀，老师，当然做课堂，做搞完了点的，搞完了点的，人家啷个做？好像啥界的十几多差的呗？啥界做啥嘛是，而且对他给准备炖熟吧的菜的怕炖是，是呗？他在那个这边等修吧了，来点儿呗？这啥大给真的的来的，的等那补的。瀑布的康拉公的嘛，这把说送吧的送在哪面呢？嗯，呀，他这样做，你东北端得不远呐？真的了，那是，哦呀，对呢，刚刚讲呢，嘛就不是说送个些吧，是的，多差，意思给他个白点不多差了，那个而且白做菜多差的是吧？他得那个准备等修吧了，等你蛮多下啊，狼狼，那说。ta ane number zo ane din ma inda ta number zo ane oh ya siron 那大家如果方便的话呢，可以把视讯镜头打开。我们今天就从第四个科判呢，就是开始做复习，也就是从第四个就是百比结成义开始往下做复习，就是在第25页这边，第25页的第二行。ta de da gi tribu den shubas o da de ta de da gi tribu den shuwa se di ane do de la ge bong gi tiwa ge wa de bong ge le ngo ni ngo su ngo su wa de da gi tribu den shubas ta de da gi tribu den se ya de ta de da gi tribu den se ya di ya da de da gi tribu den shuba la ni do go ba de di de chu se shabas ta zo ka re se na tanda yang da ba gi chum den de la ya ane kolo pape kabzarangi tsingi ki maduba songsha, ane tambe kabzarangi tsingi ki maduba tuba songsha kaala kone songba yin soto dode la kebungi tiwa che. Tan di len de la ya, ane nge ngo ni meba namba somla kone songba yin. Ane kunda tsingi ngo ni meba, shawa kiawa ngo ni meba, yongdu tuyanda ma ngo ni meba la kone songba yin. Dode la kebungi kawa de pome len. Tā ngō nī ngō sō ngō nī mē bā nāmbā sūm nā kō nī sōng bā yī na, āni ngō nī mē bā nāmbā sūm nā kō nī sōng sū kārē rē, ngō nī sōm dī kārē shā kō rē, sē dī āni kūndā shā wā yōng dō sōm, wā dā nām shā dō shā wā dī shā bā rē wā. Tā tēndē kī dō tē lā kī bō nī kī tī wā dā dī lēn dī kī dū bē, āni tuyān yīng bō dī kārē tēn bā rē, sē dī tuyān yīng bō dī tēndē chī ngē kī shē sōng, sē nī tuyān dā yā dā pā kī chōm tēn tē lā yā, kirāng ngē kī chōm tēn tē kirāng lā tī wā tā chōm tēn tē kī mā lēn kio bē kī, āni tī wā tī lēn kī dō kī, ane chubden yingbu di nye tende ji xie song sene ya shubha tela teta ki chubi ten shuwas teta ki se di dode la kibong ki chiwa tang di len la sopa teta ki se ya tere
第四个科判百比劫成义是从哪里来的呢？那就是从前面在第5页这个地方呢，就是从一直解生密经。那一直解生密经呢，它又分为就是4个根本的科判，就是从问经离相违、达离相违、明三自性体，还有第4个呢百比劫成义。就是在第一个科判的时候呢，那圣应身菩萨他就请问世尊说：“哦，世尊，您在中转法轮的时候呢，说到诸法都是无自性；那在初转法轮的时候呢，说诸法都是有自性的。那世尊您不会有相违，那您是以怎样的密意呢来做宣说？那所以在第2个科判的时候呢，世尊就回答到说：哦，我说到就是中转法轮说诸法都无有自性呢，最主要呢就是讲到说就是片剂词是相无自性性，依他喜是生无自性性，缘生时是生无自性性，所以是以这3个密意呢来做宣说。第3个科判呢就是明三自性体。那第2个科判已经讲到了，就是这3种法类，所以就讲到说，那这3种法类它的体性呢到底是什么？就是什么是片剂值，什么是依他起，什么是缘成时。所以这部分都解释完之后呢，那第4个科判呢，就是百比劫成义的比呢，就是指说前面呢，就是在提出问题还有回答的这个部分，也就是圣应身菩萨呢，他将他所听到的内容呢，就是启白给世尊说：哦，世尊，您所讲述的内容呢是这个样子，然后是我所听到的，那我已经了解您说的这个内容呢，所以再启白给世尊，所以叫做百比劫成义。음. 오야 다들 다 아주 단다 디지 로인다 다 다른 아 추즈 투바 예전에는 아 잠샤고 계산해 다 가인선은 다른 아주 벤젤로선 최긴기 공조래 벤젤 군대 시바 벤젤로선 최긴기 공조차 공바 조비기 공조기 디케디오 딘디 다른데 초체 투산을 샤델레 도고도 어데지 이양 추즈 투바 서거라 다 베지 추즈 제가 하츠도 추즈 제가 쓰이마스지도 어데지 第七营哦，老师，今天呢，就是仁波切大概会上到就是8点半左右，因为今天呢是第4世班禅大师，就是班禅洛桑缺见的圆寂的纪念日，所以晚上呢寺庙会办这个会供，那仁波切要去参加法会的缘故，所以大概还有半个小时左右。嗯。다 되네 다 대다기 주비 된 쇼발로 도고바다 디 된중세 샤바스 다 도고바 세디 다 좀네디게 도마 고용디 대다르나 송랍레 쳔남랑기 싱이기 다딩게 제셰 허브로 치갸기 게바딩 안조 조차레 송랍레 쳔남랑기 싱이기 여바 땜바당 송랍스도 야외 송랍 좀네디게 깔레스 고아레 쳔남랑기 싱이기 여바당 스도 쳔남랑기 싱이기 여바 송바데 콜로 당보레 쳔남랑기 싱이기 마두바 땜바당 스도 콜로 파바레 rangi tsingi ki tuma tu lebar chewe dode sum sude rangi tsingi ki tuma tu lebar chewa dode di kolo tamare dode gongde dire. Cheza da tuanda karir sigo resi na sungrabli chenam rangi tsingi ki suni chanchu sudengi bado rangi tsingi ki yoba druba temba kolo tangbo tang. Chenam suni namkingi baji degan jaza ki bude che tamje rangi tsingi ki madruba temba kolo paba tang. Ani rangi tsingi ki tu madrub sidi shawa yindu rangi tsingi ki tuba tang. Kunda rangi tsingi ki madruba sewa chene, lekwa sewa chene temba ki dode konde sum chamdendi ki dole, to gyawe kala tende mindawa sum chongma resi kwa. 接下来呢，就是在第25页，就是第3行开始呢。那荣切说他在概略的复习一遍，因为详细的解说在之前已经解释过了。这里就讲到呢，如是经中，那经呢，指的就是说佛陀所讲的言教里面呢，那佛陀所说的经里面呢，有的呢说诸法呢是有自性，那这个也就是在初转法轮所讲述的。那有说诸法皆无自性，在有些经里面呢说诸法都是无有自性，那这个是在中转法轮。还有第3个呢，就是有的呢善分别就是有无自性，所以就是佛陀所讲的经呢，就是可以分为3类。那
总的来说呢，就是在初转法轮的时候呢，世尊说从色呢到37菩提分法等一切法呢都是有志向的。那在中转法轮的时候呢，说从色呢到一切片质等108种法类呢都是无有志向的。那到三转法轮的时候呢，就是世尊呢，他很明确的呢去告诉我们区分出，就像是依他起还有缘成时呢是有自性，那还有片剂值呢是无有自性的，所以分为这3种不同类型的经典。다 되네. 다 되네. 라서 다 야. 도대 숨충신. 대다 짱 오니 요면 레과 체마치 니수라 스디 콜로 당보랑기 칭이기 주바 숨보 콜로 당보다 랑기 칭이기 마주바 숨보 콜로 바바다 랑기 칭이 주마주 레버 체와 쇼인도 랑기 칭이 주바도 군다 랑기 칭이기 마주바 템바디 디 안 콜로 타마 디 숨보 디스 드나 카레나 드나스나 대다장 오니 유메 레버 체마칭이 수규라 스디 칭이 숨 쳐 랑기 칭이기 유메 레버 채와다 마채와 니나라 두그레스 답변은 콜로 당보다 니바니디 레버 마채와레스 카레레스나 콜로 당베 갑주 손에 최탐제랑기 칭이기 주념도 송바 인자 레버 마채와레 파베 갑주 최탐제랑기 칭이기 마주바 송바 인자 아니 랑기 칭이기 여메기 레버 마채와레 다 레버 채와디 도데디 카레레스나 코도 도데 공데디 샤와인도 랑기 칭이기 주바다 콘다 랑기 칭이기 마주바 템바 인자 최남라 랑기 칭이기 주 마주 세바 채와레 디인디 대답을 콜로스음보디 두나 모니 유메 레버 채와다 마채와 니낭 두두그레스 니수규라스과 接下来，此三合为善分未分有无自性，也就是呢，初转法轮讲到说诸法都是有自性，中转法轮说诸法都是无自性，那最后转法轮呢，就是它有善分别呢，就是依他起和缘成时是有自性，那片剂时呢是无有自性，所以这三转法轮呢，你把它合起来的话呢，就是可以区分为就是有没有去善分别有自性或者是无自性，所以呢，初转法轮跟中转法轮呢，它是没有去善分别有无自性，因为呢，在初转法轮的时候呢，就说一切法呢全部都是有自性的。那在中转法轮的时候呢，说一切法呢都是无自性的，所以在初转跟中转呢，它是没有善分别有无自性。那到了三转法轮的时候呢，它就是善分别呢有无自性，就是区分出了依他起缘成时是有自性，片剂值呢是无有自性的。对，니수규라스 아원은 채와니 된신도 장 미자외 예배 된당 스디 칭이 숨라 담바 요메기 랑기 오니 요메 켜버 칭이디 수레스나 홀로 타마데 홀로 타마기 칭이 숨라 담바 요메기 오니 요메 켜버 채와 낭시 퇴응업이니 수라 네바 인자 공바신도 장고고요 말에 장무고와 인자 레버 채와 콜로 타마타보디 텐시도 장무고바 인자 네베 된당 스디 네된게 도이나라 두두고레스 디 네된시바디 네된게 돌아 코고레 네된게 도이나라 두고레스 네된게 도레 디오레스 거 所以想要说呢，这三者呢，就是又能够分为，就是是否有去分辨有无自性，或者说没有好好去分辨有无自性呢，这两类所摄持。那能够好好去分辨有无自性的呢，就是善分别者，其一不可更作于解，故事了义。那其中呢，三转法轮，因为它好去分别呢，哪一些是有自性，哪一些是无有自性，它有好好分别的缘故呢，所以它里面的内容呢是不用再引用其他的经典呢来做解释的缘故，所以呢是了义经。对。다 마체와니 세도 마체와 콜로 당보니들에 콜로 당보니디 마체와니 텐신도 장고베스네 페나 콜로 당보라 쳐담자랑기 칭이기 주바 송바티 송바다 다지신도 켈랑도 룽구 마르와 공바신도 데구구여와 티인자 아니 당되레스 콜로 바베까지 쳐담자랑기 칭이기 마두바 송바티야 다지신도 켈랑도 무롱아 인자 공바신도 녜버도 장고구여레 티인데 당되이라스 오다딜라고 다 디기 칙 디기 가르 땡겨야랬으나 체와네 된신도 장와 미자외 예배 된다 마체와네 된신도 장고베 장 마체와네 된신도 장고베 장된이라 세 디 레싱이 비기 칙디
남규 2차 낭로라 샘잠베기 룰라 장동기 도이 칭이라 랑기 땐데 다지신도 켈랑도 롱하다 미롱아 디 장동기 도다 녜동기 도이 칭이 샤고요 2차 창만을 찍고 찍야네 2차 창만라 파칭기 값도 장동기 도다 녜동기 도레네 샘잠베기 장이 값도 이나야 샘잠베기 값도 장동기 도다 녜동기 도이 칭이라 디 샤야기 콩디 삼로 2차 창만기 콩두사 삼로 델라 당겨야 장동기 도이 당 녜동기 도이 칭이기 샤야데 샘잠베 룰라 Tesin tachi shin to kala do ronga de la ngedenge do rangdo le ronga de la tangdenge do se de tsingi sha ko ye de de la tene sha ko yare 在了不了易经、了不了易善说章论里面呢，讲到的就是现在所讲的第25页中间这个善分别者，其意不可更作愚解，故是了义；未分别者，亦须更解，故非了义。也就是说呢，能够善分别的呢，就是第三转法轮，最后转法轮呢，它不需要再引用其他的这个意思来做解释，它能够如言而许人故，所以它是了义经。那没有办法去分辨的呢，就是在初转还有中转法轮呢，它因为没有办法如言而取，因为在讲说一切法呢都是有自性的初转法轮呢，没有办法如言而取，它要透过其他的意思来做解释。同样的呢，在中转法轮的时候，说到一切法呢都是无自性，它也没有办法如言而取，要透过其他的意思来做解释呢，所以亦须更解，故非了义。所以了不了义的善说章论的这两段话呢，也就是说三大寺的寺庙呢，在学习经典的时候，就是他们在学县官的时候呢，会有自己的这个教科书来做学习。那不过呢，就是无论是哪一个祖师呢，在解释就是了不了义三说章论唯识中的部分的时候，在讲到说唯识中的了不了义的了不了义经的这个性相在安立的时候呢，全部都是一样，通通呢都是安立为说，就是堪能如言取义的经呢，那叫做了义经；不堪能如言取义，需要引用其他经典的呢，是不了义经。那最主要的依据呢，就是了不了义善说章论的这两句话，就是善分别者，其意不可更作愚解，故是了义；那未分别者，亦须更解，故非了义。 penang haranzo tende yore 2차 낭로라 칭이 망보지 샤야 된주 2차 소소의 낭로라 아니 칭이 샤야라 소바다 tende 망보지 가와라 뜬거나 까브리 제압세기 슝 옹뚜니 제압세기 슝기 페나 제름부치기 숭기 낭로네 아니 치 슝기 텐디 라테네 아니 칭이 샤야라 소바다 아니 야 야가기 펜룹기 슝라 소바데다 parchi namde ina namde zawa oma ina oma zawa oma jugwa da tatene namde shungi gyashung la tene gyashungi tsik de la tene ane tsingi ane chunja chenchun shaya tsingi da chunja chenchun shaya da oda tende yungu yo chesa ta tanda icha tangdongi do da ngedongi do i tsingi shaya di i dela samlo tani shabare samgudu ta ngegi ta iche ki tangdongi do da ngedongi do semzambe gilo la tangdongi do da ngedongi do i tsingi shaya di samlo tangsa chik gwarwa yapse ki shungla khungchik tu gwarwa我被这得了，接着没这个送得了，都个要来上不头。也就是呢，三大寺的教科书呢，它在安立所有的性相跟名相的时候呢，有几个不同的依据。那有些呢，就是从父子三尊所讲述的这个论点里面呢，那从这些论里面呢去解释。就是父子三尊的意思之后呢，然后把它安立为这个性相。那有一些呢，在安立的时候，就是像是从中观的根本论颂，或者是说现观的根本论里面呢，然后由这些印度班智达的这些解释里面呢，然后透过印度班智达解释之后呢，然后把它引用出来，然后安立为名相还有性相，透由这种方式来做安立。所以呢，我自己是认为说，就是三大寺的教科书里面呢，在解释了不了义，在解释唯识中的了不了义经的时候呢，那他们在安利说，哦，就是堪能如言取义，或者是不堪能如言取义，最主要呢，就是要有一个依据。那这个依据呢，就是来自于宗喀巴大师在《了不了义三说章论》里面呢，就这两句话。哦，对，但因为以前那了，得空都因些要嘛的，他说说国家呢，等得进啥的也上不多。那这个呢是我的理解，因为在教科书里面呢，他不会说哦，我的这个性向安利呢，因为我是以什么来作为的依据，他们不会写的这么清楚，所以这是我自己的理解。
오테레 다 텔라야 니여베스 도딩이 장된당스 다 텔라가 스디 테다 주사데 마체와디 시기와레 싱이 숨라 덴바 유 체남라 랑기 싱이기 여메기 레버 마체베 장된기 도텔라 니여베스 도딩이 가자 알레 텔라야 니여베 도딩이 장된당스 로아 텔라양 니여베스 아야 텔라야 체마체 싱이 숨라 랑기 장된기 도당 에딩기 돌라 텔라야 페나 텔라 마체와 디스게 싱이솔라 제남라 랑게 싱이요 마체바 장외 장된기 돌라 니 가레 도데 니 장된당 스디 콜로 당보 니 장된기 도레스 직 스디 타마 아니 콜로 타마디 네dengi 도레스 제사 네dengi 도도 ngar sheba namki shuki sheba gyuro sudi ngar sheba sudi chomden de la dodna yanda pagi kolo baba la chiwa ngusu shuni kolo tangbo la chiwa tengi shuba dila chomden de ki len kyabdang chiwa da lengi ki dombe ki dila teni ani shukla dende ji she song ta tenda duna kolo tangbo nyi changden yinba da tama ngedwen yinba kolo tangbo nyi gongba shendo dren goba tang baba kolo tama de pang goba shendo dren mo gobe chani ngedwen ki do yinba di nge she song di sungwa nga sheba namki shuki sheba gyos此父有二呢，就讲说，那前面讲的呢，就是又可以分为二类，所以故二类经呢是不了义，就讲说，就是初转法轮跟中转法轮呢是不了义经，那一是了义，就是最后转法轮呢，就是解生密经呢是了义经，由前所说自当了之，那就是透过前面呢，就是圣身菩萨呢，他说他在直接请问世尊呢，就是你以什么样的密意呢？说诸法都是无自性，是直接请问中转法轮，那也等于是间接呢，在意识上呢，请问世尊，就是为什么在初转法轮的时候呢，是以这样的密意来宣说初转法轮它都是有自性的，所以透过这前面所讲述的内容呢，那自当了之，就是我已经了解了。对。다 아야 슈기 샤바 gyros ni shula te haku dus gore tiwa tilengi shula na haku dus ta shula nebe 20 nis ta shula hakoya ki 20 karre polo tangbo ni tangden da tamange de imba de shula shebarwa tende we ki 20 ni digi rimbe kone kolo subda jawe sedi tanda kapdale ya polo tangbo ni tangden da tamange de de ya ngeden de sunya ki polo pada sumbo de kolo sumbo de 아니 간데샤고레스는 되게 림베고네 자고레스 다 되게 림베고네 자고레스도 되게 림베 가레스나 콜로 아니 베나 와라나시라 송바디 아니 딘시 총고디 안 총고디 뒤 당보 송바 콜로 바바 자고 풍보리라 송바디 아니 콜로 바바 생님에 총고디 아니 뒤 바발라 송바 뒤 콜로 타마 콜로 당보라 되데 고투 바바 자고야 콜로 타마라 때데 고투 바바 차기야 다 되네 콜로 타마 양바찐라 송베기 도데 공데 따보데 콜로 타마디 아니 뒤 타마 송바 제사 콜로 송보 데따부 송 당보니 장된다 타망에 된데 송야기 콜로 송보디 되게 림베고네 자고레스 콜로 송보디 와라나실라 송바디 당보 바발라 자고 풍보를 송바디 뒤니바 아니 양바찬라 송바데 뒤 타마 콘조 숨게 낭펜슬라 되디 뒤 타마 두즈 차기요리스 제자 숨다 자웨스 장에서 규수 대답을 콜로스게 장에 장된당에 된 적주디 아니 얘기 된다 양다 파기 당에 셰송 세야기 다 슝디마 공장기 인스 규수 된다 양다 파기 템발라 슈바니스 오다 공델레스 다티는 무슨거야所以在这里讲到说，由前所说自当了之呢，那在藏文里面，它这个自当了之的意思，它其实是说，就是透过前面呢，就是问答的内容，所以间接呢，我了解到了，就是初转跟中转呢是不了义，那最后转呢是了义经，那透由前面的内容呢，所以我间接了解了这个内涵。那接下来即此内容之意，这个即此内容指的是说他所间接了解的这个意思，就是两个呢是不了义经，一个呢是了义经。我间接了解的这个内容呢，那是要配合着依时次第配三法轮了不了义，所以就想要说呢，透过前面的问答呢，
我了解到了哦，有两部是不了一经，一部是不了一经。那这个三转这个时间上呢，是配合着三转法轮呢，然后来做宣说的，也就是以第一时呢，就是初时，第一时最初的时候呢，是在瓦尔纳斯，也就是鹿园这个地方呢，转的是四地法轮。那在中时，为什么讲说中时呢？因为关带于初转跟最后转来说的话呢，那第二次转的呢，就是在中时，所以以中时来说呢，就是在灵鹫山呢转无相法轮，那后时呢，就是最后时，就是在广严城呢转善变法轮，所以依时次第，依着时间的这个次第呢，就是初转、中转还有最后转呢，然后配合着就是四谛法轮、无相法轮还有善变法轮这三转法轮呢，然后去安利了就是了不了易经。哦，对的。其实他这里呀，修了那边推人别过呢，可能送的家娃谁呀的，可能送不的呀，都是各个人嘛，都沙滩给那些团队过去人嘛，都呀对汤不送别多的，可能汤不，对爸爸送别多的，可能他们给经历，对他们送别多的，可能他们经历了的过去要嘛的，别人对汤不送别多，因把咱们的可能汤不因比开吧要嘛的，别人那啥些对对，为什么就专门的给我们做把上给呢？아니 샤시중 셰고 마루 봉가로도 최송고 여러와 오다 딘조 강가 빠는 콩아데 상볼레 샨다도 보고와 자월사 딘조 강가 뒤 당보 숨베 도레디 아니 콜로 당보 마레 제자 뒤 당보 스디 옹바 쪼바 상게니 소디 뒤 당보 다뒤 바바 뒤 타마찌기 요 제자 단다 지당 뒤 당보 숨베 도다 콜로 당보 이기 칭이다 고뒤 바바 숨베 도다 콜로 바바 이기 칭이 뒤 타마 숨베 도다 콜로 타메기 칭이 어디라 고기요 말에 사탕기 콘주 숨보티 वाराणसी ला तुम देशी चोंगो ता पापा ला शागु पोंबोरे ला सोंबे सोंबा ति ता यांगबा चेना सोंबे थी सोंबो ति नांग फेजु ला तने थु ngachi थु थांबो थु पापा ति चागो रे सगियो रे मादो थी सोंबो ति अने थु थांबो सोंबा द थु पापा सोंबा द थु थामा सोंबा ति कोलो थु सोंगी सिंगी ला कोगियो मारे ओथिरे 要特别注意一个地方呢，就是即此内容之意，就是透过上面问答的内容呢，所以我们依着时间的次第呢，去配合这个三转法轮。所以从这里呢，我们可以知道说，并不是佛陀最初所讲的法呢，它就一定是这个初转法轮的这个内容。也就是这里所谓的初转、中转跟最后转呢，指的是说在解释了不了义的内容上面呢，我们去安利了初转、中转、后转法轮。而不是说就是仅仅世尊呢在最初时一开始最初讲的这个法呢，它就是初转法轮，并不是这个样子。像是世尊呢，他在就是刚成佛之后呢，那还没有到瓦那西之前呢，那世尊他有说就是生即离性光明无为法，有如甘露持法无以得。若是于他无有谁能知，不如住于无语森林中。就是世尊他成佛之后呢，他认为他现在所获得的这些功德呢，那即使出去和别人讲，也没有人能够了知，所以他是在森林里面呢，就是静默了49天。那所以像这样子的内容呢，也是世尊成佛之后所讲的，那是最初所讲的。那这个呢，就不是我们这边所探讨的三转法轮的内容，或者说呢，世尊呢见到五比丘的时候呢，然后对五比丘说：“哦，善来比丘，须发之弱等等的这些内容，虽然也是佛陀之前所讲述的内容，在四谛法轮之前所讲述的内容，但这些都不能够算在我们这边所安立的三转法轮。所以这里所安立的三转法轮呢，所以讲说即此内容之意，就是透过前面的问答呢所产生的这些了解，那以前面的内容来配合着就是3个时段呢，把它安立为三转法轮。所以这个是我们要区分清楚的。哦，那都是的。다 되네 도데 콘데 나라스 다 도데 콘데 나라마 좀데 데기 수도 송바베 켜바레 당보르 수디 뒤탕 뒤기 켜바레 유 와라나시 수디 유기 켜바레 좀데 데기 수도 송바보 좀데 데레스 뒤 가두 송바레스나 뒤 당보 송바레스 좋아 아니 유 가와라 송바레스나 유 와라나시라 송바레스 네 가와라 송바레스나 당소마와 리다게 나 송바레스 oda dire tene ya naso duja sola sumbare sena temegi rije namla sumbare ngende gi thakba namla yanda ba shubha namla ta jeja gi khari sumbare sena
Joja kare sungbares na joja dembashi sungbares pabe dembashi number 10 bes tere 接下来呢，就想要说，如解生密经，生一生白否云。那也就是呢，接下来引用生一生，引用解生密经里面呢，那生一生菩萨呢，他是如何起白世尊的？就想要说呢，世尊出于一时。那世尊呢，讲的就是说，哦，说法者是谁？那出于一时呢，也就讲到说，就是以三转法轮来说呢，它是第一时，所以在最初的这个时候呢，世尊在最初的时候。那在婆罗奈斯仙人堕处失入林中，那也就讲到呢，就是在哪个地区呢来宣说这个初转法轮的呢？就是在婆罗奈斯仙人堕处。那在什么场所呢？在婆罗奈斯仙人堕处里面的这个失入林中呢，来做讲述。那唯未发去声闻乘者，这里所讲的呢是初转法轮的应机所化机。那以四谛相转正法轮呢，讲的是初转法轮呢，它的所权呢就是四圣谛。tere 다 최기 콜롱 어서 메드 중아스 다레서 송바비 캬바 되기 캬바 유기 캬바 내기 캬바 두자기 캬바 오야 아니 제제기 캬바 다테네 카레스나 나베 캬바 최기 점된디기 최기 콜로델라 아니 최기 콜롱 어서 메드 중아스 그래서 오다 어서 메드 중아스 어차와다 메드 중아스 오다테레 아니 어차 메드 중아 아니 메드 중아 늘 하르 규바 어차와다 메드 중아 是吧？我的的，没得中啊，这他妈我咱没得中啊，我哪里去吧，没去吧，是的，安尼他还主要是出去呢，他的名义他查学的，他第二年个苏强过嘛牛啊，就过送嘛多吧去，安尼专门的个รับ到过的，安尼专门的个送吧的，啊，他这把都俺不看不着，他这呢，专门的个。 저기 콜로코와 대양 라나치바 갑치바 장외대 저베시 내서 교바 스디 장애기 캬바르레 다 점내디기 저기 콜로코와 대양 스디 콜로 당보델라야 저기 콜로코와 데 라나치바레스 그래서 갑치바레 아니 장된기 도에나네 장된기 도레스 아니 저베시 내서 교바레스 어다디 숨고야레 所以在这一段呢，到以四谛上转正法轮呢，它就是显示了第一个就是转法者呢是世尊。那以时间来说呢，是出于一时，就是最初的时候。那地区呢，就是在婆罗奈斯仙人堕处，场所呢就是在丝路林中。应机所化机呢，就是发去声闻乘者。那所权呢是四圣谛。接下来呢，虽是圣奇，甚为稀有，一切世间诸天人等，先无有能如法转者呢，讲的是赞叹，就是在赞叹佛陀的这个功德。比如说呢，世尊呢在讲述四谛法轮的时候呢，就是虽是圣奇，甚为稀有，就是赞叹他的这个殊胜。那一切世间诸天人等，那在世间里面呢，就是从六道里面来说呢。位阶最殊胜的呢，就是天道跟人道。但是之前无论是天道的有情，或者是人道有情呢，都没有办法如同世尊一样呢，就是在转法轮，所以无有能如法转者。那世尊彼时所转法轮，那接下来的这一句呢，就是在解释讲到这个疗愈和不疗愈的这个差别。就像说世尊彼时所转法轮，就是在初时第一时呢所转的这个法轮呢，那是有上有容，是未了义，是诸正论安住处所。哦的。 다 좀내 니기 책이 콜로고아디 다 디나네 샤바트도 또스 렐하그러와 그래서나 좀내 다 좀내 니기 책이 콜로고아디 라나 치바스나 코에공라 녜된기 도신여바 인자 라나 치바스 거 갑치바스도 달라 니 꽹기 갑기요레스 최탐제랑기 칭이기 두바 송바테 당 치르 텐데 두바 송발라 데싱기 꽹다나 꽹기 갑요르와 갑치바스 장에 된스디 드레스나 최탐제랑기 칭이기 두바 송바테 공바신도 장고바 인자 장되레스
这边是那是九把是缺的特别这把这呢这把这啥个西药的，可是呢缺他们家人给经济给猪把送把的，缺了特的猪把送把的话，可能当被告诉，第一次这边是确定的各位这把这呢这把这啥个西药吧，因此这边是那是九把拉死的是个。那在这里呢，就然后说世尊呢，在初转法轮的时候呢，在这个时候所转的法轮呢，那有上呢，就是说在初转法轮之上呢，就是有其他的了义经。那有容呢，就是从文字上来说呢，它是容有过失的，因为呢，在初转法轮说一切法呢都是有自性，所以以文字上来说呢是有过失的。那是为了义。那因为一切法呢都不是自性成立的缘故，要靠引用其他的依据呢来做解释的缘故呢，所以是不了义经。那四诸争论安住处所，那它也是堪为就是透过如法的来争辩的话呢，它是有争辩的这个地方，因为他讲到说一切法呢都是有自性的，但是实际上呢是依他起跟缘成时是有自性，片剂时呢是无有自性，所以如果以如法的方式来做争论的话呢，它是有能够争论的地方。哦，다 되네. 좀된 대기 다 콜로 디 콜로 당백값기 콜로 당백값 기 계좌で줘버려다. 콜로 당백값기 계좌で줘버려. 다 되네 콜로 바백값기 계좌で시기요 아래. 그래서 다 되네. 야. 다 되샤가 인다라. 让拉手。 니 저거 요배. 저거 매나 되니 대샤고 맨도 섬정도. 대샤고 이나 콜로 바바들로 샤가. 亲民度。다양한 저거 시우지 기체고 계기를 단다 칼라지 사고 봐. 是那就是到这里呢，就是世尊彼时说转法轮，有上有容，是为疗义，世诸争论安住处所。到这里为止是关于初转法轮的内容。那接下来世尊在习第二十中，就是中转法轮的内容。那不知道说大家有没有问题？그게 메인자래. 하고 요 지요사. 大家有问题吗？ 아유. 어디 아니 야 아니 대샤가.走，好如果如果没有问题的话呢，我们今天就先暂时上到这边。那我们将今天文法的功德回向世尊的圣教能够长久住世，特别是三界法王中后巴拉氏圣教能够长久住世、源远流长。我们也回向尊者，还有一切和我们具法缘的上师，以及一切的持教大善之士，法体安康、长久住世，他们的心愿能够早日的成办。除此之外，对社会有贡献的这些人，我们也祈愿他们都能够长寿无病，他们的所愿也能够快速的成办。我们也祈愿一切的国土没有任何的战乱以及疾疫。总之，我们将我们三世所集的一切资粮回向给一切有情，祈愿一切有情都能够早日承办佛果位。
哦呀，江北保护记得的干巴当滚度上坡的，我文书史了书法，大那贺菩萨亦如是。未能随从彼等清净学，我将此等善根皆回向。三是一切善事圣者众所说任何殊胜诸回向，我愿将使一切众善根未行普贤善行皆回向。所有礼赞供养佛如来，请佛久住世间转法轮，随喜忏悔等诸妙善根，回向一切众生及佛道。环绕国土中一切利益安乐根源处，观音自在灯金甲受尊，莲足坚住直至山有尽，日心显密教法册，善止为生顶上言，智慧礼让事业缘，众生导师愿久住，希愿至尊上师及长寿，尽善事业广传十方界，显慧教法明灯十三地，消除有情黑暗常安住。总之愿令善事皆欢喜，并以获得佛意之广闻，如来圣教遍扬于十方，修行所说妙善皆究竟。吉祥上师愿长寿，遍虚空界生善乐，自他尽罪而及之，快速成就佛国地。父母有情俱安乐，一切恶趣恒时空。菩萨任谁住何处，彼等心愿皆成办。乃至有虚空以及众生住，愿无住世间，尽除众生苦。我也就念着了，突击切，谢谢大家。拉索人谢突气囊，谢谢大家。